شهدت به عليك عدول الدمع والسقم صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق وأثبت الوجد خطايا برات وضنان مثل البهار على خديك والأنام صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمسر طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لائم في الهوى الأدري مديرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يدات كحالي لا سري بمستترين عن الوشاة ولا داعي بمنحسن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام الشيخ عبد الرحيم بن قاضي ثم إلى الإمام السيوطي وأصول الإمام فن ثم إلى رسول هذا المقام الجد عبد زوجته الوالدة أحمد بن عبد الله وأخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه ثم يأمره ثم يأمر رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه ثم يأمره nuli kari-kari perintah sapa malaikat ruman sapa malaikat hu ing mayit hu ing abet perintah ayu tawiyahu yento ngelempit yento ngelempit sapa se niku wau sapa se abad utawa mayit ha ing kit'ah yakni etoles dari amal perbuatan si mayit kala baik bagus atau bercobaan ha ing kit'ah se napa kala dari kain kafan gasa kit'atun minal kafan wa yakhtimu halan merentah yento mungkasi sapa si mayit ha ing kit'ah fayatwiha mongko ngelempit sapa si mayit ha ing kit'ah wa yaqulu lan ngucap sapa si mayit bi ayyi syai'in akhtumuha wa laisa ma'i khatimun bi ayyi syai'in kelawan pundi-pundine perkawis akhtimu mungkasi kula ha ing napa niku kit'ah walaisalan boten wonten ma'i sertani kula apa khatimun perkara kang mungkasi perkawis kang mungkasi fayaqulu mongko dawuh sapa malaikat ruman ukhtum mungkasono sapa sira ha ing kit'ah bidhufrika kelawan kuku sira fayakhtimuha mongko mungkasi sapa si mayit ha ing kit'ah bidhufrihi oleh mungkasi bidhufrihi kelawan kukune si mayit seterusipun
tetap dalam pembahasan keadaan si mayit ketika kedatangan malaikat. Sebelum malaikat mungkar nakir, malaikat siapa nyaman? Malaikat ruman. Perintah untuk nyatet amal bagus, amal cubaan, keriki sebagai pulpen, copa kebai mangsen, kitah penggalan sekone nyare daripada kain kafan untuk kebai buku catatan gelap. Akhir bi malaikat esoro wis mun lamare catat kapi toles kapi wis akhiren wis pungkasen lempit tampe toles nabaan jia sabe teku akhiren wis pungkasen katipun panapa caran kula mungkasen tak bisa kula malaikat. Maka esoro pungkasen bi malaikat kele orang si mayit kele esoro pungkasen bi kokona kan oles bi gerikin. Sebagai pamungkas, sebagai penutup esoro tutup kelaban apa kokoh. Jadi fungsinya kokoh ni kuaku kebai ngakheren dari catatan bi geriki ya akhiren kelaban kokoh. Kokoh neka termasuk rekarena kolek sedari Nabi Adam sampai makin ki bade cekak kokoh. Jadi asal Nabi Adam ni ke swarga kolek ni ngak kokoh kapi. Patoron dak dunya akhirnya kokoh ni kebekas dari Nabi Adam. Kare sekone kokoh ni. Keng kokoh ni akhirat kolek orang ni swarga ki ngak kokoh ni ka kokoh sekabit keluar. Termasuk maziyah dari kokoh ni ka. Keistimewaan dari koko neka orang mon agelak tak buambu soro nyongok koko bodoh orang agelak kek ngeke ketok agelak atau tak buambu sampai sakit tabu kan bodoh orang agelak ngane soro nyongok koko ni kemaziana koko. Nah jadi kuaku kolek ngak koko kapi ada kolek ngak neka mon selamat mon tak selamat ya tandi ko lek cek ko lek cakare TV. Dadi neka karen Nabi Adam koko neka fungsine kuaku koko neka kebai mengakhiri daripada tolesan-tolesan ning akhirat koko ne Gusti Allah tetep bade tetapi koko orang seneng alam akhirat ning neraka koko dari pako. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Kuaku ning neraka orang ni ke karcakar tibi bedene ke karcakar tibi nyakar bi napa ya bi koko nak keng koko bene koko biasa gente bi Gusti Allah koko yang ngak cengkraman koko sedari pakko. Kullama nadijat juluduhum bila pun kole entade kareto lengatok biking daging tadek keroke kapi badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kenteen kole anyar kenteen daging anyar sampai bila sampai seterusnya dalam kebadan ngak nikah sampai akhirat tetap bada koko nikah sampai ke neraka pun koko nikah juga bada keng koko na seorang seneng ala ning neraka koko ne gente pako ketining Gusti Allah untuk nyeksa aban tibi. Mon makin ki bade manfaat koko ni banyak keberu keru kebe keroker ya macam-macam negara juga termasuk nikmat dari Gusti Allah. Nah juga kenenge ketok koko ni kayak sunah ki ketok ning hari Jumat sunah ketok ngetok koko soro sunnah kabitin dari tanang kanan dari gerigi penunjuk jalan nganan mari nganan terakhir nikah dari kiri ongke terus terakhir polan-polan sunnana dari gerigi penunjuk jalan nganan ting bola mare tanang sekacer dari gerigi sepaling kene sampai ibu jari terakhir polan-polan kiri kanan ini ketok terakhir beda cara lagi iya masih ngetok koko Kanjeng Nabi kena yang ketok koko beda yang tak kena yang ketok koko lo gawo tak kena yang ketok koko beli dia kuku bimari lancenggi ya
oneng kuku bima bian da yorola chamorola aro balirwa pulang te keneng ke toko kon Kanjeng Nabi keneng ke toko kon Kanjeng Nabi keneng ke toko bun cowok gawo pegawo mun beda orang sesoleh cowok gawo dak bagian te keneng tok ketok dia san mesan lah sekali lah taina te keneng ketok sekali nah, jadi sunah ke ketok koko nika suruh ketok nah mun beda parlo na suruh obu situng bayi mun beda parlo mun neka parlo kebe kenyongke kebe seber saya situng bayi cobu kapi ketok kini keponcaran ngetok obu ketok koko ketok nah, mun beda orang teh kena ketok ya wis dina aja ketok ke mun tak bejeng ya cewek gawo cek tak bejeng karo teh kena ketok kon lah gawo cek mun tak bejeng mak nah masih jeren teh kena ketok kok boleh ketok rabun ton jeren dong teh ketek kake nah benih gula ngocak orang setek kena ketok ni karen cuba enten keng mon tak bejeng tak basah dah tak ibadah sekali maksiat siang malam terus tak kena ketok kon pun cek tinggal cek semak cek parai karena Kanjeng Nabi be kena ketok kon kok Nabi Zakaria gereci bi kaum ai gereci Nabi ni kah Sidina Husain penggal era komboy Kanjeng Nabi ki manti peteng Kanjeng Nabi Zakaria manti kereci peteng tandi kemantian sekali tadi tandi kemantian sekali sepenting keratu muga Gusti Allah kadang-kadang mon neng orang ngaji bab hikam gak sah justru orang mau netoro TKB ini kak justru menaruh curiga arah apa kau metoro TKB pangeran padahal ibadah tak seberapa ya toro TKB toro dadi ruah dadi toro dadi riya dadi toro daya toro teh harus curiga malah dua nyanyi etrema arah apa nah seneka ya kokone ketugasah kuaku fungsinya untuk mengakhiri tolesan fayaqulu mongko ngucap fayaqulu mongko dawu sapa malaikat ukhtum ha mungkasono sapa sira ha ing kit'ah bi dhufrika kelawan kuku sira fayakhtimu mongko mungkasi sapa si mayit ha ing kit'ah oleh mungkasi bidhufrihi kelawan kukune mayit wa yu'aqiluha lan ngalungaken sapa si malaikat ha ing kit'ah fi unuqihi ing dalem gulune si mayit ila yaumil qiyamati tumeka besok dina kiamat kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah Gusti Allah wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba seartena selaras kelaban debu hadis nika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya nyeritaake keadaan si mayit dalam kuburanna coba wae soro catat kapi sebelum mungkar nakir nika dateng soro catat da orang ngetibi soro catat catat bi malaikat bi orang gelo ben tandi sifat lupa sedaja bacalah Gusti Allah saya menggerakkan ada kecubaan ben kebagusan si ampun lek lakonen kecuali lek catat bi orang gelo
si mayit nika bareng pun mare catet kalau ngaki Pak elek era buku catatan je kalau ngaki bi malaikat bune buang sampai dina kiamat pancet nika catatan je. Napa dalilnya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala dabu wa nukhriju wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi utawi saben-saben manungso iku alzamnahu ngalungak alzamnahu netepaken sapa ingsun sapa kita hu ing insan netepno ta'irahu ing buku catatan amale insan wa kulla insanin lan ing saben-saben manungsa alzamnahu netepaken sapa kita hu ing kulla insan ta'irahu ing buku amale kula insan fi unuqihi ono ing dalem gulune kula insan wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Wa nukhriju lan ngetokaken sapa ingsun Allah lahu krana si kula insanin yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat besok ing dalem dina kiamat kitaban ing kitab buku catatan yalqahu kang ketemu sapa si kula insan hu ing kitab oleh nemu mansyuran hale den buka Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan kepada mereka amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami akan keluarkan baginya pahala di hari kiamat, dan aku akan keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab atau buku catatan amal yang dijumpainya dalam keadaan terbuka. Bagi buku catatan amal dalam keadaan terbuka. Eka kalong nih kah? Anapa Gusti Allah mi'adabu ta'irahu wa nukhriju lahu yaumal qiyamati yalqahu mansyura wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Pertama, anapa Allah Subhanahu wa taala mak ngangkui lafaz ta'irahu padahal maknana amal. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu bani amalahu atau a'malahu tapet ta'irahu. Begitulah manusia sifatah. Apa saya lakukan dia yang ngaber tak berguna. Manok kan sini keseneng ngaber. EPK tak kening ngaber, EPK tak kening, EPK tak kening ngaber. Amal ni kejak saja ngaber Pak. Karena tak reken bi manusia. Padahal ni kepada catatan amal lah. Ta'irahu etoles bi Gusti Allah dalam ayat ni kan nganggo lafaz ta'irahu ta'irun mabur manuk maknana ta'ir. Ta'irun manuk, ta'irahu maknana tibi manuk.
Allah Subhanahu wa taala menggunakan ayat niki lafaz ta'irahu tetapi maknanya amalahu. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan, mumpun dadi ketetapan dari Gusti Allah bahwa setiap perbuatan amalnya dicatat dan ditetapkan pada leher-lehernya. Kalau ngaji kuku sampai dina kiamat. Arab mak kalong mak leher sepele, mek unuqahu, mek benayadahu. Padahal ning tanang juga bergeleng. Lumrana orang ni kemana ke kalong, orang tahu kabi. Tersangka ke kalong. Kaneng ki, tulisan tersangka ke kalong. Tulisan penjahat ke kalong, perampok ke kalong, maling ke kalong. Ke kalong ni orang tahu berarti si ke kalong ni berarti orang tahu kabi. Gua kungki sini kena akhirat. Ke kalong gua ku amal ni buku catatan ni. Hah? Berkena tulis ngakui lafaz apa? Ta'irahu fi unuqihi. Nika pun dadi ketetapan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai bila? Sampai dina kiamat tak bakal tak cal-ducal dia. Buku catatan amal saya catat tibi nika terus lempet mari lempet kalau ngaki ning leher nika sampai dina kiamat nika. Kuwaku ning dina hisapan ing ngarasanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab buku catatan amal si asli. Malaikat saya nyatet raqib atid pak. Neng leher lebih padahal. Neng leher ni lebih buku catatan amal lagi yang abad tibi saya nyatet. Buku si asli. Hari kan putu kopi ni saya kalong ni putu kopi ni. Si asli. Kuaku ning dina kiamat bagi ning Gusti Allah. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Bagi buku catatan amal dalam keadaan terbuka. Iqra kitabak tabun Gusti Allah. Hai baca. Ada buku catatan amal ben. Iqra kitabak. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika cukup kang kui bentibi dah cukup menghisap tak kasih tahu saya hisap Gusti Allah bentibir lebih satong mitong lah saking dari berat tak tetap hisapan beda tetapi kan buku ni kampun menunjukkan bila orang yang menerima buku catatan amal kelaban tanang sekanan akan berseri-seri wajahnya bila orang yang menerima buku catatan amal kelaban sekacer bekal sosa bingung durung hisapan nih kan cuma menuju proses untuk hisab tining Allah Subhanahu wa taala nika ampun lek debu tining Allah Subhanahu wa taala iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba cukup benti bisa menghisap aben tibi kan buku ni temu lah cak abak tetia apa le temu cak rengkok dia demak celaka tak celaka selamat tak selamat pun lek temu dari buku catatan amal ini kampun lepat deng punan. Nah, karena gak dinto ada kelakuan kula ben panjenengan bagus ben coba kecuali kapi nikah catat bi malaikat. Ben tibi juga nebri engak bi Gusti Allah ben tak mungkin tak nyatet tak mungkin. Jadi alasan todus ke malaikat nyata tebareng saya coba alasan todus kolen ni malaikat pak alasan polan todus ke malaikat catat kapi ke kalong buku saya catat gelak sampai dina kiamat ting pula dina kiamat beri buku catatan saya dari Allah Subhanahu wa taala iqra kitabak baca kaya tabaan kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba dina kiamat ria cukup benlah menghisap aben tibi lah demah bean kenang na bean dimah selamat tak selamat tak bean tibi bakal tahu karena bean semenghisap aben tibi kalaban buku catatan amal. Allah la ilaha illallah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adhabu yahsyurullahu ma'a kulli imri'in amalahu. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan setiap orang bersama amalnya masing-masing.
fayakunu amalul mu'mini ma'ahu fi ahsani suratin wa atyabi rihin. Maka ada amalnya orang yang beriman yang diberikan catatan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani suratin, dalam keadaan bentuk yang amat terbaik, wa atyabi rihin, dan bau yang paling harum baunya. Fakullama kana ra'bun aw khaufun qala lahu, setiap kali orang yang beriman kelak sebanyak buku amalan neka kebagusna kelabuan bagus bentuk kelabuan bau sepaling ruum, amal neka pak roba bentuk di Gusti Allah sepaling bagus, bau sepaling ruum. Ketika takok dalam keadaan kiamat, ketika takok resi iman kelak, ra'bun au khaufun, ketika menjumpai sesuatu sulit, au khaufun, atau sesuatu yang menakutkan, maka amal kelak ngocak da orang nikah derma ocan la tarah cak takok fama anta bil muradu bih, baan benek sek karapaki bodoh borong sinako aku takok. Mungkin dari keadaan sesaat neka orang keneng geluduk betako pak, orang keneng kelak betako apalagi dina kiamat. Bila bodoh sesuatu yang menakutkan tako orang seiman, padahal neka sebenarnya amal kebagusan, amal neka ngocak metenang da orang neka cek tako fama anta bil muradibi, bener-bener saya karapaki bi Gusti Allah. Orang saya patakor patakor bi Gusti, siapa sih tak takut dina kiamat, takok kapi beneban sekar pagi. Akhirnya atanya orang nikah, orang seiman nikah atanya faman anta, siapa berderma metenang kangko, fayaqulu ama ta'rifuni, apa ben tak kenal kangko, engkau tak kenal kebaan, ana amaluka ana amaluka saleh, engkau amal ben sebagus, karena ben lagi engkau sampai ke kuburan, beendre sing ngelakonin engkau walaupun beendre berat bila dia aja, maka engkau setia saja gabaan. Demi Allah beun tak bekal edina bingkok dalam keadaan takok, engkau sebekal nolak apa saya kata kok beun, engkau sabri keamanan ke beun. Amal pak benih orang, benih pengawal ya, benih bodyguard, ada bodyguard ya, oning bodyguard biar sujurajo yang sekacamataan celeng orang long celeng rodo, pengawal se anti huru hara, bodoh sniper tukang tembak, bodoh si anti huru hara, bodoh was aku prehi ada. Siapa sih ngawal amal? Jago takok, engkau saja gaban, engkau saja gaban, engkau sebekal menyelamatkan gaban. Dabun Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga diterangake neka bahwa Allah Subhanahu wa taala bakal meselamat orang-orang yang takut ada ke Gusti Allah. Engki keneka kelaban kebecaan mak teti orang beca sebab amal pak, bener amal nika tak ngibe orang nika tak menjamin orang nika masuk surga, karena saya bisa masuk surga nika kebelasan dari Gusti Allah. Keng orang nika bisa tengeren beca tak becena celaka bicelaka tengeren dari amal. Mereka amal nikah juga sangat berpengaruh untuk menentukan keadaan kauluban panjenengan bagi ning dina kiamat. Nikah pun keterang nabada. Kan buku catatan amal jelema takok lah. Pon. Mare proses nikah ke kalong sampai dina kiamat ke kalong nikah. Tsumma yadkhuluna li kari-kari malbu ba'da dzalika, yang dalam sabusin mengkono-mengkono kang wis den tinutur. Yani sak marine malaikat ruman proses sampai akhir nikah. Sapa sing melbu mungkarun malaikat mungkar wa nakirun dalam malaikat nakir, kadzalika koyok mengkono-mengkono malaikat ruman masuk kia. Setelah malaikat ruman nikah masuk keluar soro nyatet buku catatan amal lebih tibi gila, terus eka kalong sampai dina kiamat, malaikat ruman terus keluar, malaikat mungkar nakir buru masuk.
Wa idza ra'a lan arikalane ningali sapa al-asi wong kang ahli maksiat kitabahu ing buku catatan amale al-asi yaumal kiamati besok ing dalam dina kiamat fa idzan mongko dumadaan amaro perintah hu ing al-asi sapa Allah Gusti Allah perintah bil qiraati kelawan maca dinipun malaikat mungkar nakir masuk maris neka ampun pertanyaake bi malaikat mungkar nakir neka laju bila tepak orang si ahli maksiat nerima buku catatan amal gelek pagi dina kiamat maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hei orang si ahli maksiat ya asi hei orang sebanyak maksiat Iqra kitabak baca buku catatan amal baca fayaqra mongko maca sapa si al-asi hasanan ingkang bagus baca bagus melolo salat berjamaah ngaji sedekah qiyamul lail duha silaturahmi sedekah kebagusan melolo fa idza balagha mongko ari kalane tutuk sapa si al-asi tutuk ila sayiatihi maring pira-pira kaeleane al-asi sakata mongko meneng sapa si al-asi ding ledepak dak bareng saya coba pada ketika malaikat ruman juga memerintahkan soro toles toles kebagusna kecubana teh toles mata toles todus kula malaikat tokol bi malaikat ketika dina kiamat juga dibagi buku catatan amal gela menabi mungkar nakir kanto tak lanceng keterangna karena ampunlah telebet nerangaki neka pola mari pertemuan-pertemuan sebelumnya neka aki berkaitan kelaban buku catatan amal Pak dina kiamat bagi buku catatan amal lah sebagaimana malaikat ruman gelak merintahkan soro nyatet catat kebagus nama lolo kecuban nanti catat karena aroma satodus ben mak todus ka engko tak todus deka Allah Subhanahu wa ta'ala taklero bancan malaikat akhirnya tokol bi malaikat akhir ngoca irfa'anni tuli angka pun angka pula cek tokol boleh toles kecuban toles kecuban ting pola mari ke kalong dina kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala juga ada budak orang si ahli maksiat ya asi iqra kitabak baca kitab bapak baca fayaqra'u hasanah fayaqra'u hasanatihi nggih fayaqra'u mongko maca hasanatihi ing piro-piro kaapiane sinten niku si asi baca kebagusan melolo kula nyombong masih banyak maksiat keng seneng nyombong kan dereng-dereng mudah akhirnya apa Isra Mi'raj wis apa kok lah padahal tak bojong Pak keng saya peringatan Isra Mi'raj urusan bojong keng saya nyombongnya apa tak bojong mari kula berdereng senikkan nih mudah akhir pengajian dalam rangka imtihanan bilon wis kok saya nanggung ruan nanggung rian kok buan kok lah wis bisaron bacaan kok bacaan bajang maghrib ada orang dia dedem bacaan kula sang kula mari apa aja muta entar polang kita mari yang ke boleh bawa kita mari jan ya Allah jadi kayak seneng nyompeng yang tak apa aja ya bener yang dia ya ya bacaan kok nah iya Pak kayak tak apa aja pentas sombongan je cakang deng kadang ya repot kisah apa aja kita tuh nyombang kan repot sakalongan tasbih sakalongan surban tato meri apa sakale jadi ya nenenge repot tak pentai re masjid tak re mare pentai tak apa aja wak bede se khusyuk yang tak keluar apa sakale kubagus na baca kapi hasanatihi kapi kubagus na baca kapi nyombong masjid nyombong musola nyombong dak kasa nyombong dak nikah santunan anak yatim bagi-bagi Al-Quran wah padahal si mikir tak tahu ngaji sekali tak tahu baca Quran sekali yang Quran bagi butuh apa majelis ya karpet apa can kok karpet ada ya King tak tahu apa aja Pak gawat berarti orang ini angok kamu ya
Sangkun bandingan rosak ya. Sesitung tak abojeng keng nyumbeng. Situng abojeng khusuk keng tak keluar papan sekali melek kamu ya. Pada tak kena yang pele aslina. Mau gua tae betul dua dia pak. Abojeng to keng jerak ini percuma. Cek hubungan bi manusia saya perlu ya. Lah sesitung hubungan bi manusia bagus keng hubungan bi Gusti Allah tak bagus. Jadi ibarat kotoran betul dua. Tak kena yang pele. Tak kena yang pele. Beda kia yang khusyuk, ahli ibadah, lampe ibadah yang jarang. Beda yang rang-rang. Mun beda kebele kangko, yentarana. Biasanya bagian saya leng maleng rosano. Apa kiai? Moro lang ala PSD ya juga yang tak tahu PSD dari ini tak tahu kia. Kula kadang menghindar dari orang nikah. Bener kula tak seneng eri beri, nolak dari beri orang enten. Keng kula senolak tak nyaman, tinggal kakan ngebeteraki pese diri di mereka kira. Mau setepan ngalah. Bingung ki derem itu lah derem, tapi hasil letak gena kelakon. Belam beringat nikah kadang. Engki. Pacet neng akhir zaman agama ni kebekal kuat bi orang-orang nggak nikah pak. Benar terjadi ketika bodoh ulama lain, wah pasukan berani mati padahal tak beja keng ngado je pasukan berani mati cap jempol darah padahal tak tano sekali aja ki odin dua tak semak sekali kayak mungkin budak kiai salah ya macam-macam kamu sobingko kan beda sini kan ki lari terjadi relanan. Justru preman ni ke saya katon lagi agak, saya katon lagi agak mana dengkadeng. Ya Allah alam, dah remar ya mulai ngak nikah terus. Cuman ciri saya kusbek kulit tak kena ngarep. Madrasah bi madrasah lah tak akor pak. Pondok bi pondok lah tak akor. Lah moso lah dah remar ciri madrasah kena ilmu ki atokar. Lah karuan ru lah preman kau coba lakon kan lah atokar. Keng urusan agama mereka celat tak tahu apa sekali. Keng tahu nengko ulama re bagus, agama re tang agama. Sini keng kadang saya tahu agama ni kain mainan. Hukum saya tahu hukum dan kadang hukum ni kain mainan. Kan repot ki ya. Ki odik neng akhir zaman singa ni kan ki pacet lah zaman fitnah pak. Montak ngestete ongku kulit sampian. Naudzubillah celaka ongku karena saya debu ni Hasani bila untuk mana debu saya nyampe aki salah situ ngemurid besok di akhir zaman bakal keculek bi kiai bakal tercombu bi kiai saking duri bunyan kiai dengan akhir zaman jaga tedung kaki lah tercombut bi kiai ongkuan jaga tedung mati TV lah pada kiai artinya tercombut saking duri bunyan pak tepak bi kiai buta combut bi kiai saking duri bunyan kiai mun cuman kono malah arat terus jadi kiai pak mana Arab pun mangken enten bener debu dia Hasani je besok tangi turu keculek kiai bisa saking ake kiai di akhir zaman hadis tabad kathirul khutaba qalilul fuqaha banyak saya tukang ceramah sekonek saya tukang fikih saya ngerti ilmu dalam masalah hukum dia sekonek di akhir zaman mun sapi dato banyak bagian khitoban banyak masih minta sombongan yang bong ro ya pidato. Aduh, lel gi apa ada. Keng kacil letek yonceng deto. Ternyata ongkuan apa kula ker meker jaga tedung ta combut bi kiai. Huta ongkuan apa ya remot ya. Jaga tedung petek tiba sampean bu sop huta le bade kiai disa. Tahu kiai de remeng ku tak ngerti. Hukum mah menurut saya, Pak. Menurut saya ada ya ada hukum ngalak dari kitab atau tak ada ya kalau menurut saya aja. Bagaimana hukumnya pacaran kiai dengan niat ta'aruf ingin saling kenal dengan niatan kami akan mengawininya tapi harus kenalan dulu pertemuan dulu menurut saya lah boleh menurut Muncan guru dan kau lah Habib Taufik bin Abdul Qadir Asagaf
Menurut saya, sing nurut kon ku sapa? Sing nurut kakek aja siapa? Mek orang suruh nurut menurut saya. Sing nurut saya aja siapa sing nurut tebeken? Mereka cek kapitoro ning akhir zaman nika. Ya, cek kapitoro Pak. Atoro orang sek keneng toro, debune kenenge toro. Tingkane keneng toro, amal keneng toro, keneng keneng etero. Kini ke punan. Seodi ada sekeneng toro, cek norok seodi norok semate, wis titik. Seodi saumpama, seodi ngak gula nek tekeneng toro, cek norok seodi norok semate bila. Ya Hamid Pasuruan ada Omar toro, Al Habib Ja'far bin Syekhan Segaf, si sabenare hatam Al Quran toro. Daerah macam dia. Namun kalau bentan ada orang suruh baca Quran, abang tibi tak baca Quran. Kabura maktan indallah. Jujur ya orang sepaling sepaling raja oleh bentuk dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cuma bisa ngocak tapi tak bisa ngelakoni. Na'udzubillah. Bila Mbak Abdullah pernah ada bunga nikah. Senyampai aki malah Habib Umar keten kaula. Habib Umar bin Abu Bakar Muhdar. Mbak Nabi panjenengan bilang teman debu. Tang nak potoh manter tak ahliya ceramah. Tang nak potoh manter tak ahliya ceramah debu nembak nih kah? Ketipun pana apa Habib? Kita nih kembali sampean debu sini kan kak sampean ahli ceramah jangan. Mator kula ka abah. Abid nih kapon ki zaman kula ki wala ka sah. Krimesan ki ya kula. Mator ka abah kula. Terus mbak biyen nate dawuh. Anak putuku mandar muki enggak tadi wong sing ahli ceramah. Iya tahu ngomong ngono. Pancen abah kan tak seneng ke pidatone, abah tak seneng. Ke ceramahnya masih onjeng ceramah abah niku jarang gelem. Pancen dasar tak seneng. Terus yo nopo kula niki? Yo trimo nae gak apa-apa, cuma kon belajar. Keng mben belajar, apa sing kon omongno iku lakonono. Cek gak berat-berat besok di akhirat. Mben mun nerangaken bab sedekah ya kake sedekah. Kaki mau nerangakin bab tahajud, kaki tahajud kade. Kaki mau nerangakin bab baca Quran, ya Quran baca. Puru ban nyuruh orang. Mun tadi cek ngocak ban. Male tak raja ku hisab na ya dan Gusti Allah. Ni kedebun abah kula. Lah kan cek repot tah. Noroti rutinen tok tak mendeng, Pak. Rutinen tok tak cukup. Anan ya nyoronyo 6. Onggu anda rem ada bingung, tak ada onjangan ada bingung. Senika. Jadi ini pun fenomena yang akhir zaman pun. Dadak remak. Jadi Gusti Allah juga perintah nulis Gus bagus itu saya tulis, saya baca Gus bagus itu. Bareng ada pak ada macam kecubaan na. Ada saya top waku. Timpul ada pak ada kecubaan na. Pas ngucap dan faida bala ngomong ke hari kalani tutu. Sopo si wong, sopo si abet niku wau ila sayiati sopo si asi. Wong kang akeh dosane ila sayiatihi maring kaeleane. Sakata mongko meneng. Sopo si sinten niku? Sapa si sakata mengko meneng sapa si al-asi fayaqulullahu tabarak wa taala mengko dawuh sapa Allah Gusti Allah taala lima krana apa la takra ora maca sapa sira bah mata baca kejubana fayaqulu mengko dawuh mengko ngucap sapa si al-asi astahyi wirang kula Gusti mingka saking panjenengan Tuhan todus kula Gusti kaajunan Gusti kau tak bengal maca kecubaan dan kau lengar sana pun ajunan Gusti pas dek remetan kau le menabi dan kau le maca buku catatan amal dan kau lerang terangan ya dan panjenengan pas dek rem kula Gusti maca buku catatan amal ya dan guru be tak pantas Pak aroma tak pantas tak kon wari maca buku catatan amal coba ya dan Gusti Allah dek rem kira-kira sahabat dimemu ngarek waku Pak mereka nak tambah entus serla kebenyaan lah tak imbang kulit sama anda lah kebenyaan kecuman gula kebenyaan kecuban itu memang kebagus ini mereka nak tambah lah ayo atobat khusus sepo-sepo ni kembonan
cek buang-buang karena umur lah patepak cek lakonin bareng sekira matodus kuku ning dunya matodus sampai ke alam akhirat ada bu Gusti Allah mata baca apa mata baca lima lam takra lima la takra fayaqulu ngoca astahi minka isin kula Gusti wirang kula Gusti malu kula Gusti takok todus kula malu fayaqulu mongko dawuh sapa Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Gusti Allah lima krana apa la tastahi ora isin sapa sira fid dunya ing dalam dunya wal an ing dalam saiki istahyaita isin sapa sira mini saking ingsun bah bilan ki odin ban mata todus engko den tek maten setodus saja nek pak engak lebat pengajian pancas tahu pancas ben ya tasa pancas je lah soro ambu tak buambu soro mare tak remare soro tobat tak betobat jon dodi jon sarah apa mau tak pancas dia paham sampean tak nemu pian bahasa mon kecuali tang bahasa pancas dia ya teman pancet ki berubah mon pancas je tak berubah sekali lah tambah sarah saya setiban todus kan kok bilang tak todus ki odin ning dunya merkena bari terangaki sifat todus nikah kutu andi kulit sampean merkena anak-anaknya belajar todus malah todus mau lagi kene todus sampai lah tua sampai raja todus ngelakonin dosa fayandamu mongko getun kasta sapa abdu kawula tetapi walayan faulan ora lan tetapi ora manfaati apa si getun niku wau walayan faulan tetapi ora manfaati hu ing abet apa sing ora manfaati annadamu getun ada manfaat taben lah todus anjiria ada gunana percuma ban todus setia todus ning akhirat nih kesobung gunan ampunan kastan ning akhirat nih kepon tada mon kastan ning dunya ki beda manfaat aduh kastan engko cek saking engko tak daya tak kira kasta daya riyang kok duh kastana yang dunya ki beda manfaat tapi kastan yang akhirat sobung bonan percuma mergena kuburan nikah tempat ring kasta sampai swarga beda ring kasta pak swarga beda ring kasta swarga beda kasta arep mak kasta tuh cek saking engko amal pada bi juga kantang derajat teki walikullin darajatun mimma amilu sedangkan orang yang swarga dia tergantung dari amal lah semakin banyak amal semakin teki derajat walikullin darajatun mimma amilu tergantung amal lah padahal kok mampu apa kok mata sodako padahal kok mampu cek kok sodako kan kadaruwa tang tempat padahal kok mampu bajang duha tak adu rakaat padahal kok beda bekto beda kesempatan beda bekto luang kok tetapi kok tak mempergunakan salat duha tuh kasta kok sampai ke swarga di kasta neng neraka ya jangan tanya aki lemes teh kastana seneng swarga je kasta pola nak aben mampu ngelakonin amal sebagus tapi aben tak gelem ngelakoni aneh ke kastana benih merke kasta nerima oleh itu oleh seks santen kastana pola derajat orang teki sedangkan derajat teki ini tergantung dari amal paham ini tak bisa punan kasta saat nikah pun sobung guna kasta saat nikah pun tak ada artian pun tak ada manfaat sekali pun ada guna punan percuma punan kasta yang kuburan kasta yang akhirat fayaqulu mongko dawuh sapa Allah Gusti Allah fayaqulu mongko dawuh sapa Allah Gusti Allah fakhuduhu faghulluh thummal jahima salluh ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه dalam Al-Qur'an nih khuduhu mongko ngalapo sapa sira kabeh khuduhu mongko ngalapo sapa sira kabeh
Khuduhu mongko ngalapo sapa sira malaikat, sapa sira kabeh para malaikat hu ing wong faghulluhu mongko belengguo sapa sira kabeh malaikat hu ing wong, yakni wong sing akeh maksiate. Khuduhu faghulluhu mongko belengguo sapa sira kabeh malaikat hu ing wong al-asi, yakni hu ing abet keneng. Sumal jahiman uli kari-kari, sumal jahiman uli kari-kari ing neraka jahim salluhu nekaaken sapa sira kabeh hu ing abet hu ing asi. Khuduhu faghulluhu thummal jahima salluhu thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Allah, malaikat perintah bi Gusti Allah Subhanahu wa taala belenggu rantai penjahat mangken be rantai kok sokona, padahal lek sahabat penjara kek belenggu sokona Pak, rantai sokona, padahal aban lek kecek lek sahabat neng dalam penjara kek kecek kek belenggu. Buru tak mungkin buru padahal, tetapi dahsyat tak seksaan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khuduhu faghulluh, tuli malaikat kala orang jadi faghulluh belenggu kapi tanang sokona. Sumal jahima sallu pelebu ke neraka jahim. Naudzu billah. Nekah mon orang buku catatan amal lah banyakan kecubana merkena todus sama caa. Mon orang kebagusnya banyak tak todus bangga ya dan Gusti Allah Subhanahu wa taala ya dan malaikat bangga dengan bangga membaca kebaikannya, tapi ketika ada pak deka kecuban atau todus nutuaki cek kecuban aja lebih banyak. Cek saking kecuba nare lebih sakonek tembang kebagusnya baca walaupun todus jaga aja. Anapa? Karena ki banyak kebagusan berhubung kecuba na banyak lebih banyak kebagusan lebih sakonek, akhir orang ini ketodus ya maca. Paham kau jangan guleng sih. Oleh karena gak dinto neka narangaki bab neka tentang kebedaan orang sebenarnya alam kubur sebelum masukin malaikat mungkar nakir gimana malaikat ruman, kemudian buku saya catat amal kele dari kain kafan kele taleen neng le era sampai ke dina kiamat timpun dina kiamat beri bi Gusti Allah kitab buku catatan amal lah. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba, lalu sore baca bi Gusti Allah Subhanahu wa taala buku catatan amal kele sore perhitung tibi pas pada akhirah bila orang nikah pun buku catatan amal banyak cuban, Gusti Allah memerintahkan ke malaikat khuduhu faghulluh thummal jahima sallu. Mantar muka amal kaula ban panjenengan amal saya nikah terima tining Gusti Allah. Amal cuba mantar muka sapa ora ben itu to pen tining Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Karena mun Gusti Allah nikah andi sifat satar, karena mohon kula ban panjenengan oleh pengapuran Gusti Allah buku catatan amal tetep beda keng cuma tek pakaton bi Gusti Allah. Buku catatan amal tak mungkin elang, tetep beda amal bagus amal coba keng tek katonaki bi Gusti Allah amal cobaan karena oleh kebelesan dari Gusti Allah. Mereka nyare kebelesan dari Gusti Allah, minta rahmat kebelesan dari Gusti Allah, tangis sentusan ya Allah cek katona ki paki ning dina kiamat Gusti kula tak sanggup mon amal kula nek ya bes Kanjeng Nabi buku catatan amal kula ku saya coba nek ya bes para guru beleben tetangga anak foto den kaula Gusti totopen sepora aki Gusti lho seneka mon tak tangis ya Pak. Ya menter muga dadi ilmu manfaat nek pas kabab al-babus sabi asyar fi dzikri jawabi soal mungkar wa nakir nika pun pas kabab berarti tutup mare lah nggih kemes mangken nika penutupan insyaallah mangken tanggal senapa malam segeme ki pon mepet ka penutupan Sabtu kula
beracara, Ahad beracara, Senin ke Pak Polwarena Bayazid Bustami Rempeng juga asar. Selasa ada yang ngaji lah Pak, Rebu lah orang terater-kapi, saya sih ngaji Rebu. Ya paling kok biar mau ngaji bentar kira datang, legenda lah terater-kapi. Kemis insyaallah, Kemis bener Rebu, siapa ngocak Rebu sebentar lah saja. Mana bener, Kemis, kok nyongok penanggelan-gelan aja Kemis. Hajaan Kemis, saya telah polo jengkep. Murah lo Rebu. Selamat. Jadi makin ke penutupan nyon sapor sebanyak ini, sapor sebanyak insyaallah tahun boleh ke paling tambahan umur, sehat wal afiah, zahir dan batin, insyaallah setaja amal ibadah ning bulan Ramadan khususnya matur muga setaja terima ning Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya yakin ke yakin ilmu semanfaat, ilmu sebisa semangat dekat ibadah, ilmu sebisa takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sebisa semakin mawas diri, semakin ngestete dalam odi dengan atas dunia. Amin. Allahumma amin. Kebala dak selain kita hadir untuk ngaji neka. Oh tabah dina cak kebala malele datang soron siapa tak ngaji. Memdatanya ngaji tahu cecel entar dina male kari angar dina. Ala ilaha illallah. Sapa orang sebanyak manabi pada saya nyinggung atau napa perasaan dak panjenengan menawi berasi tersinggung benek yang niat nyinggung berarti keng ketepaan paham nggih ketepaan poro nekah peti mun keneng obat mun tada poro nama saya beri obat tak kira peti nekah tananggu lah sehat ada poro beri obat merah tak peti keng mun beda poro ada rumah lah orang ide ide nasihat ide kia mon orang ria peti bi nasihat berarti beda porona sakit berarti je mak mon semonan to je tak mon semonan kok pun pengajian pocot semonget nenget lho pas kocak nget nenget kita tiba nek yang mon semonan sejelas kalau banyak salah banyak tak kelero nyon sabar sebanyak iki matur muga dadi ilmu manfaat barokah amin Allahumma amin mangken nek tanggal segeme malaman segeme laku sekeme are karle mari aki bulan pasah guna aki Al-Qur'an jaga lupai iki Al-Qur'an baca karena Al-Qur'an neka jaa syafi'an yaumal qiyamah li sahibihi kuaku ning dina kiamat bakal dateng da orang salim baca Al-Qur'an neka tantuan maca kelaben ngamalaki apa saya baca maka bakal dadi penolong bagi dina kiamat ya neka Al-Qur'an Al-Habib Muhammad Jamulul Lail Al-Habib Muhammad Jamulul Lail ini kan yang bulan pasah beliau mau Al-Quran siang hatam malam hatam Al-Habib Muhammad Jamulul Lail padahal beliau ini kan di penyakit rebuk luar biasa cerita negara Al-Quran ini luar biasa Sayyidina Utsman bin Affan khusus yang bulan Ramadan beliau setiap tawaf hatam Al-Quran setiap tawaf ngatabangi Al-Quran mancing bi tawaf maca Al-Quran Pak sampai hatam Al-Quran Sayyidina Utsman bin Affan Sayyidina Muhammad Jamulul Lail Al-Habib Muhammad Jamulul Lail setiap di bulan Ramadan siang hataman Al-Quran sekalian beliau ini kan setiap malam baca Al-Quran neng ting siang beliau tak baca Al-Quran Al-Habib Muhammad Jamulul Lail neng ting siang bulan Ramadan beliau tak baca Al-Quran neng ting siang apa Habib panjenengan mata baca Al-Quran neng ting siang karena kok mau baca Al-Quran etang bibir kerasa halawah seakan-akan beda permen manis maka engkau takut rosak tang pasa takut betal tang pasa yang bulan Ramadan engkau mau baca Al-Quran yang tinggi saking dari nikmat baca Al-Quran sampai beliau neka kerasa manis baca Al-Quran begitulah orang-orang sesoleh neka beda cerita khusus di Al-Quran beda cerita-cerita seunik kelaban Al-Quran beda kisah seromantis kelaban Al-Quran Pak setek yang ganggu Pak jadi kau beraki baca Al-Quran ya kau beraki napa sampai biar mari zuhur kau berbaca Al-Quran mari zuhur kau bermari maghrib khusus mari maghrib wis mari abuka syak lolek beda siapa yang kau cek ganggu kau baca Al-Quran beda hataman tibi bener saya darusan kan reng bereng ruah tak banyak macam namanya paling semakra du makra lebih dari jiria taqabbalallahu le tulit bi kanjana kebenyakan nesar kanjana lain deh ya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim berarti kelanjangan mulai kasih dia jalan macam tibi maksudnya ya taman menabi abah bilan mara zuhur sampai asar baca Quran terus selama bulan Ramadan abah ini mara zuhur almarhum nikah
Bila marduhur malam jarang baca Al-Quran. Nabi marduhur sampai asar khusus Al-Quran nikah abah. Mesti hatam sebulan Ramadan nikah. Sekarang adik cerita bi Al-Quran nikah. Benebi rokok untuk adik cerita. Ya, bi Al-Quran adik cerita. Nah, termoga tidak ilmu manfaat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة عد مخلوقاتك وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما ذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا حلالا دائما وأخلاءك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى فحسبنا الله صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع قسم والفقيه المقدم جميع سادتنا علي بعلوي فخر الوجوه شبوخار بن سالم وخير بن سالم قد برباني سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا شاذلي والإمام النووي والإمام السوطي والإمام زين الدين المالباري والإمام عبد الرحمن القاضي وأصولهم وفرهم ثم إلى رقد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الأبارس قد مشرف بلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن سهل الحبشي قد بالملي الحبيب الهبشي وأصولهم وفرهم الباقي من قمة عبد الرحمن السقا والأدم بن المضار وإخوانه ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب عبد القادر بن السقا والحبيب علي بن السقا والحبيب أبو بكر بن قرسي والحبيب صالح حميد تانق والحبيب محمد الهدار بنيواني وأوصل والحبيب محمد الهدار بيضاء وأوصل مفرم ثم الحبيب عبد الله بن عمر شاطر والحبيب مهدي شاطر والحبيب سالم والحبيب حسن شاطر وأوصل مفرم الحبيب محمد بن شبكر بن سالم ثم الحبيب مشهور بن محمد بن شبكر بن سالم وأصول ثم إلى روحه جاسم حسن زوجته هاشم رافي وزوجته الجد عبد وزوجته الوالد منير علي وزوجته ثم إلى روح الوالد أحمد خليل عبد الله وأصول مغفر ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضر وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلوم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة
وأن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خدمة من إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.